To byście po takim letusza z Kadzioanka. Hej, ale pracia, čakajte ešte raz. Ja mám ideu, ja viem, že nemôžeme tak teraz spievač, kaj študentský kór, ale my to napredaj, že nesme smeli tu bala spiev sobu spievač. Necháme nás nitko skrutka pospýtať, že? Ja bude prajú. Oj, spýtač. Spýtame. Nekus, Vajkus. Ja jsem Metod. Ja jsem Benno. Ja som Simon. Ja jsem Peter. To by nitko tun program. Bitte žodne. Bitte smieszne. Bitte ščípate. Bitte fein. Když mi rejnie pon prajhaj. Ďakujeme so ľudcu šijo. Zaležijú dženca tu. Všetky mi mawiam, każdy śpiewawiam. Dziak paktyś na techniku. Tak należamy liska hale. Wszystkim uśmigam, a wam rany wieczorze nitko ryjujcie, sobiła wina napicie. To dosa, Janek, Utrowe Jack, tej wszystkim, których nie sme dženca w naszym spiewetu mogli sobą zapřijeć, a prosimy ich wyzotež na jevišćo. Dziakać chcemy so Konstance Benišovej za wuměnský návod Revanskej brigady. Ďakujeme so Fridemaniem Baby za wuměnský návod Chora brigady. Za celkovú organizáciu Zamovita je Sylvia Vršcina. Za to jedeš v Utrowe Jack. A dalej dziękujemy so Kornelii Cywowej za jej mudu przedatku dženca po przestawce. Tam ona je. Dziękujemy so do wunia Juliane Kalfostoj a Stepjańskim Gercam za ich šibavé přinožky. A další ďak sluša so studentskému chore pod návodom dirigentky Anki Smolic. Naposled chcemy so bardzo dziękować też naszemu reżyserowi Štefanie Cusce za wybitne dramaturgiskie dzieło, za wybitne dramaturgiskie dzieło, a za krute żyły. Na koncu jedna trošku zhudná povieť, ja som une za jevišťom zóniu, so sú nám všetkým honorár štrykli. Studentam, moderátorom tak, no. Ale žám problém, za tajke pady máme všetko môj kvásne talosobu.
A tu budeme netko vyzotež po starosrbskim vašem upadać. Wyższe šice wieszcze, štuž byle ma tu na radio da. Štuž ničo nima toa da. Tak za druhých upada, kaj borek zauf ma. Ale dokež bude potom nedom ještě pospívat, prošu jenož paperiane peněze, hej? Te drobne čina přeulku haru. A ja ponuja se kus polje sekundać. Ale začo to nekaj daleko i trebeš, to ta čmavonka? To je schon daleko od njega, to je Nachtsichtgerät. So. Nere. A wiesz te metodzie? Stop! Nitka ponu do rozosa dohromady cijać, a juce šiponu si môžete to naposkať po tym serbském rozosu. Hej, kaj su přišli, tak zase jdu. Nitko doživíte se studentskim chorom premiéru nového serbského zpěva. Potom zahraje tu kapela Comeback za vás kream a v Hornej Bári verčí Robert Mačitačele. Ja smiem sa s vami rozženovať. Vútrobný džak a riane a závodný večer ešte. Božíme.